السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معيش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش. فمن أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن ذنوبه فتاش. فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. اللهم آمنا كما أمنت غيرنا وقلت لإلاف قريش. وبارك اللهم لنا والمستمعين وفيسبوك ويوتيوب ونتكلم بلا رتوش. أما بعد، وإسلام وتكفوا نغارم بيوني عندنا رسالتين خفيفتين. الرسالة الأولى: كل عام وأنتم طيبون، كل عام وأنتم بخير. عام إسلامي، والذي وضع هذا العام ليس أنا، ليس أنت، ليس أي واحد يقول مبتدع أو خرافي أو كذا. الذي وضع العام الإسلامي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالذي وضع العام الإسلامي هو عمر بن الخطاب رضوانه، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والصحابة في زمن عمر اجتمعوا ووضعوا العام الإسلامي. فلذلك أقول لكم: كل عام وأنتم طيبون، عام إسلامي بالخير والبركة واليمن. ومن العجب العجاب، سترى المسلمين عندما يأتي عام المسلمين ما يقول أحد كل عام وأنتم طيب، ما يبشر أحد بالعام. ينتظرون ديسمبر، ينتظرون 31 ديسمبر ليملأوا الدنيا ضجيجا، ليملأوا الدنيا ضجيجا، ويقولون كل عام. ينتظرون 2017 2018 ثم يملأوا الدنيا ضجيجا وكلاما كلام فارغ. أما العام الإسلام ما في أحد يقول كل عام وأنتم طيبون. الرسالة الثانية: أريد أن أخبر بعض المطربين والمغنين الذين يدخلون كلام الكفر في أغانيهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. من يغني فليتق الله سبحانه وتعالى ألا يدخل كلام الكفر والمعاصي في أغانيهم، لأن في بعض الناس تجد واحدا يغني وهو يقول لامرأة: أنا عندما أسجد أنا أفكرك وأنا في الصلاة. أي كلام هذا؟ أنت في الصلاة تفكر امرأة؟ ما هذا الكلام؟ Mes frères et sœurs, c'est deux messages très importants. On peut parler beaucoup. Maintenant, c'est deux messages très importants. Premier message, je dis que maintenant, c'est nouveau-nés musulmans. Alhamdulillah, c'est nouveau-nés musulmans. On a commencé. Autres pays ont commencé aujourd'hui dimanche. Pour beaucoup de pays, Arabie Saoudite, Émirats et Égypte, beaucoup de pays, ça commence aujourd'hui. Première année, c'est dimanche, aujourd'hui, le 2. Et autres pays, ils vont commencer demain. Autres pays vont commencer demain, lundi. C'est ça, on dit que c'est bizarre. Tu vas voir musulman, c'est déjà né musulman, et ne dis pas pour quelques musulmans bonne année. Non, non. Il faut attendre le 31 décembre. Après, ils vont commencer bruit dans la télé, ils vont commencer bruit, beaucoup de publicité dans le Facebook, dans le YouTube, tout. Ils vont commencer bonne année 2017, bonne année 2016, bonne année 2019. Mais les musulmans, ils ont... Restez tranquille. Pas quelqu'un qui a dit bonne année, musulman. Non. Ils vont attendre seulement le 30 décembre. Ils vont commencer le Facebook, ils vont commencer l'Internet, ils vont commencer le téléphone. Tous les musulmans vont envoyer pour les musulmans. Bonne année. Maintenant, c'est l'année musulman. Et pourquoi tu ne dis pas bonne année? Subhanallah. Et les Sahaba, ce sont qui fait ça? Les Sahaba, ce sont qui mettent l'année musulman. C'est pas moi, c'est pas toi. Peut-être que quelqu'un va dire: il y a hadith, il y a dalil. C'est les Sahaba qui sont mis l'année musulman. C'est pas moi, c'est Omar ibn Khattab. C'est Omar ibn Khattab et Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib et les Sahaba. Ce sont qui mettent l'année musulman de Hijra de Prophète sallam et ses compagnons. C'est ça, maintenant, c'est le temps pour dire bonne année musulman, bonne année musulman. On demande à Allah de pardonner de les péchés pour accepter les bonnes actions. C'est ça, les bons. Mais tu vas voir les musulmans maintenant, non. Le deuxième message, je dis: les artistes comoriens, si tu fais chanson, ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas les choses de kufr. Ne dis pas les choses de kufr. Et toi, tu fais chanson, toi musulman, et après tu dis n'importe quoi. Tu dis il y a une femme, ou tu dis n'importe femme, ou tu dis une fille, que quand je suis dans la prière, quand je suis dans le sujoud, je te pense. Subhanallah, ça c'est kufr. Tu penses les femmes dans le sujoud? Tu penses les femmes dans la prière? Subhanallah, c'est quoi ça? Et il faut réfléchir bien avant de dire n'importe. Réfléchir bien avant de dire. Wananya sintonza lete inu message ya dakika nchashi ya ndrongo mbili e ya mwando
do kananga mwanzo neshelezo na nyasi wa Komori wa Islamu ni wandu aji bala fita Faransa banga wandu aji wa ndunga wa declare zentuzino karin tutamba bichi Faransa na ngo ndunga na woti wa Komori kwa tujua shi Komori wa declare so fungoni parabofu zimesaje zezo ntsumbi ngabi zin kartole wa hata kututamba bichi Faransa dibana ka utamba bichi Faransa amjoni sami amwanzo nitemna message mbili ya mwando omo hawa Kiislamu tsaunu uja do mwa hawa Kiislamu uja ngojo parsa wandu wa shash do wajohambia mwana nyao awambie mzaza hao awambie mwana hao ka Muhammad wa khair na barak no wa shash shangwa lindao wajirende wazungu wandrabo jirenda limzungu iwandrabo ngwalindao le 30 December lije waritema hiyo wateza postishin kali wateniza makiaji nkali wanaume waremese sapuza hao nkali wariti waribazisa rume Facebook karna usiuha walinda ule 30 December ze Facebook za hao waribazize ze telefoni waribazize apeli waritinema hiyo na gwagwagwa bonane Muhammad yeunu wahatu kamtsomba Muhammad wahatu sisi Waislamu walinda ule utso wahatu nge waribazize hizo namkera yambe Muislamu undomo wahatu si Waislamu undo akatabidambe mwana nyoka Muhammad ngabo tamba ebanu inithibiti bofundi ukaunumwa hamwe mamrambe mwana uthibiti wotsidamiti ndeme nakasoma haunu ngofikiri wanda menakasa unu wotsimbaba hangu wotsindi akasoma haunu wotsinda we yakasoma haunu nde maswahaba mtume nde yasambe hadithi ngi abo mtume hamba alaikum bisunnati ngabo mrujo subuti hari hadithi yongari mu Bukhari ni Muslim mtume nde hamba alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rashidin na mdunge izo nafanya mtume nizo na hamba nizo maswahaba wane wafanya haizo Umar ibn Khattab mtume izo atufanya rifanya Uthman izo atufanya rifanya Ali izo atufanya rifanya yakazomwa haunu tindami Umar ibn Khattab yakazomwa hawa Kiislamu daina Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib ni maswahaba unjiliano wakati Umar wakazomwa haunuka omuha Kiislamu ngana ni sawa ya hijra ya mtume ni maswahaba aizo wakazomwa Kiislamu aizo undomo hawa hatu ya ukazande maswahaba ya undomo habidi mrislamu uchivyombe mwana nyoka Muhammad makheri saranja Muhammad mwanyemen shango jona ba kwa naambia ejambia mndu kama Muhammad mangu tamba nsamfu mndu gana haja kutazijua ranzi kangu no Muhammad wa Kiislamu kutazijua aizo undomo hawa Kiislamu 1438 ula wanane hijra mtume horohama kaende Madina ene masahaba ngaritimizio mahashihwi na majana mane na mengo miraru na nane rangu mtume ya rohamaka kwenda Madina yene masahaba rangu mtume ya rohamaka kwenda Madina ngaritimizio mahashihwi na majana mane na mengo miraru na nane hijra ya mtume ne masahaba hizo inde wakati ya bidi Muislamu yambie mwana nyokabanga sarma Muhammad mama hawa khairi wa baraka mngwari samiheza vira zahema havira au kama na masangaro njoro mwa hakatujua esangari bunguzawe mahaya hatu eni sabwa njia mwaha mrungu bunguzawe mahaya yake ya wenshi duniani banangari bunguzawe sakarto njeza aiso abo njia mwaha esangari njoro mwa nyumeni ribunguze maha randise mro ajikartujua ngajoka wenshi mami ngabe undo wakati abidi mrombele mwana nyaduwa mbe kama ngasi Muhammad mahe aizo tsikana chelezo kwa Komori wanje ranashi ranaume ngojona basa kwa tina haja washashi kwa tina haja wa mndambie mwana nyoka Muhammad kabatu paro mndu yambie assalamu alaikum Muhammad wa khair no kabatu basho mru message yambie Muhammad ma message kwa tina haja de message mrabashe bani yake message mtataho ka Muhammad wa khair wa baraka atangabo ka mru mbeshe Muhammad yushanga raha ngazo on October on pa December galata wazi spikira za kwa tsihondo alio hozo aiso yende message ya mwana message ya bil lanzoni be do wahezaji wa Komori wahezaji ni wa Komori mdungo heza na mkerafi kanga mhezao mrado fikiri gamri hamba mratu tsoro zingara mikro akaswa mashini hamba ni mportukwa hamba rogo sabatani hamba nene ntsichiche rogo sabatani tsone maana mkera yenjoka uheza yaberogo za maana shamra tijaheza hakufuru Mungu hajitoa harimu Uislamu na mkera ni mhezao na mbehe message no hezao mushe message no bana bayo urisa Mkomori wamba Uislamu ngo hezo mrasubuti yambe kalima ya dunia walishie mrasubuti yambe uka bo mrumzade bo mwanamshe bo hawara yekanga mihosijida ninga mswali basi nga mdiwazo ye swala nga mijuma uhoshele ya hoswalan no astaghfirullah alazim ilo kalimenri ngo subuti ukezo yambe mwanamshe izo neza fikra za holo nizo hosijidani subhanallah umtume yambo kana aqrabu ma yakunu al-abd inda rabbi huwa sajid ikamrunga hosijidani ulando wakati mralo karibu na Mungu swafi
bakusubutambe ngo shelo mrumzade hosujidan subhanallah ngabu wasatana wakesao mrasubuti hamba ukana indinin wendo uradi mengo shenda na shenda ya latif astaghfirullah ngwambio mrumzade ukando uradi mengo shenda na shenda ngo jemana uradi mengo shenda na shenda yone madzina Mungu 99 de madzina ya Mungu 99 alafungo rengo mrumzade umrende uka yaonde madzina ya Mungu badi mkomori ngusubuti hawasuli daraja gorengo Mungu imadzina Mungu yarende mrumzade uondu mkezawo na mkeradhi ekanga mabeundo ngomra fikiri yatujo kufuru banu ho kufuru mpaka mrake mzungu banu ho kufuru mpaka ukemkudu ho kufuru nde makalima nezitendwa makalima nazitendwa ndo kufuru alafutisha mkomori nguhezo ngusubutia repete harimale jimongambo haleluya haleluya bomkomo ngusubutambe haleluya hariaishi ya kofiolomide hamba haleluya bahengu repete hamba haleluya harimale jimolahi mkomori bomkomo ngujumana haleluya yonde makna swara muislamu si hamba takbir narambe mhunde mkude mhu abatusam Allahu akbar mkude mhu yemana swara wa hamba haleluya yani narikubali ukamtume Isa mwana wa Mungu de mana swara hizo kwa hamba wahamba haleluya ukangwa kubalio ukamtume Isa mwana wa Mungu abaho wandu wa ujusiza pia haleluya ngwakubalio mzima Mungu ambio haleluya ngwakubalio karim mtume Isa mwana wa Mungu abaho waboshelea pia haleluya ngwakubalio kaima Isa mtume mwana wa Mungu alafu mkomori ngojo boshele kalima zilo uheze wabe mtume Isa mwana wa Mungu na wengo somo qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haizo namkara ilitoka uheza majimu na mrense Qur'ani ya Mungu mti tia harime majimbo hana mrense na mkerathi mrense Qur'ani ya Mungu mtudefa la betis mrensi ya madzina ya Mungu mtiafanyile betis na mrensi ya dini mtifanyile betis ekaga mhezawo wa ushiwa hanyo na mheze au mri ambe rongo za maana mrina hezo ushiwa hage ya hezo ushiwa au mri ambe rongo ya maana ya faida wanadamu wajoishia waoneka ile makalima ya faida wajokisha waoneka zila rongo za maana shamratitie Mungu bohari mratitie Qur'ani bohari mratitie rongo za madzina Mungu bohari ajokufuru Mwenyezi Mungu ajita mroni bure haukamrujamba kalima litongeza mroha nja mroni ayo tikandana mbieni wasu ya konsei wananyasi mko heza waheza jokomori kaga mhezao na mdotunde makalima mrie vima kadoshiwi ngeye hamba shamba tsorenga makalima ya ukufuru Mungu mraja hatia harenge Mungu amfanyila betis harenge mtuma mfanyila betis aizo na mkerati hosubutinga mumria ungu hezo ya subutiambe ngwambie mwanamshe ukana sonsi pia rombo hakafu shela hahondela tsujwa mzade wa haho ye mrumsha haho ye hawara haho lekafulahe litsujwa shasi wasaka ljatsujwa yani yeze lekafulahe mitumeka ljatsujwa lekafulahe zanabi kajatujwa shela he hawara hondela tsujwa lekafu ukasarumbo hakafu shela he hawara helo litsujwa izindasi yani sisi radunga abo kaljatujwa emitumeka jatujwa hawara holi tujwa isitu ngode sibiza batona bana esimkera kamuka morongo mbatsabe makalima yachoka kuja yatsongezi ya kufuru Mwenyezi Mungu yabo yaishia haishia wo wasuya nakawanika yatuishia kajeshia mrabe rongo zamana haikakatomba zamani nambo ushiwa hage shayati tiye Mwenyezi Mungu bohari yatite mtume bohari yatite madzina Mungu bohari yatifanyile Mungu betisi bau kufuru timpaka mrake mzunga tampaka dabona ronane muhame mawakher ngani mbushirioni muhame mawakher ngami pari ranzijana mjoko baki bunu tsunne za kamili muha wakheri wa hijra ya mtume ruhama ka venda Madina ngarjumni kane darasa yele zao yetumu ya Ashura netumu ya Tasua ikawusarandisa mwezi monsi leo ngabontiza ndisa maudu ye mwezi kume ya ho mwezi wa Muharram ikaunga bwandisa leo ngabandisa maudu ye mwezi kume wandufunga tumu ya mbwa Ashura haina yafunga ya tumu ya Ashura ya usamihi wa madhambi ya mwaha wa kamili siyam yawmi 10 kafarat lidhunubi sana ya usamihi wa madhambi ya mwaha wa kamili ngarjumnikani usiku wa hetumu ya Ashura zentuzino amjumnikane darasa nimwelezeni etumu ya Ashura inshallah taala atampaka dabo ngarjonano harimo muhadhara ulio Marseille le 23 octobre osukorondora fanyele dala rino rombeze duwa rino ritoweze mbi le 23 octobre armwe sali ya garage ronane le 30 octobre armo omji wa Lyon de kakabati changement sheka ngabo changement ya he sali ngarto mjulizani zentuzini inshallah taala ronane le 1er novembre joka jour férié mardi armo omji wa Paris Pierre Fetiste le 1er novembre rendora timizi yeduwa randisa ndira timizi le dala warandisa le 9 novembre le 9 octobre et dimanche 9 octobre ngarjo ronano harimo omji wa
Valence khaso wananyasi wa Maore warengeze ndongondo wa wakavanu miba mhewao wananyasi wa Maore wasijivi wa halisi tsari wafanyile shijabu au ka muwavenza sana swafu muwavenza tsintongo za petiti ezo muwanza nono na Yesu wa Maore bao warengeze ndongondo nono Valence usukuri fanye shijabu shao inshallah taala garjona narimo mji wa Valence le 9 Novembre inshallah taala ronane harimwa ensi ya Maroku zenzo zina njumnikanize formation za habari zatu za mji wa Maroko wensi ya Maroko na hini za jabu pia ngarjumnikanize program naronane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngalimo shelezonu kabalanga bwana nyasi ka ngo na msihiri ngo usaidelo wananyasi wa mji wa Reni ikongabo wa sawasaidia ngabo wakawajitekeleza kwa wajanza wasaidie shakwa jahi wapara aizoni mratu wa para na rjulize iliru wajulize au ya wapare direct kaka tujaze nimero zao ya ripare ngarjuwa nikaze nimero zao ya wajulize wananyasi wa Loren na wananyasi wa satsa ika wakofanya mahafali nyumeni banu yani wakofanya mahafali nyumeni banu yuli wahunde bahanu wado swali ya kumjini wali yo kwatina bahanu boswalia obahanu wali yo kwatina bahanu boswalia mji wa Kamili kwatina bahanu boswalia wajanza wajiri bahanu wadoliva haina mwezi ili wado swali aizo wakautaha inshallah taala ili mrakaungu doshinda wasaidie ili warenge bahanu jumba wadoenda weswalia yabo ili Mwenyezi Mungu yawa nikeza khairi bangu waswalia humala hono janza unde bahanu wado swalia atampaka dabu ngarjogonana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.